Mũtambũrũko wa maĩ ma iria rĩa Elementaita thĩinĩ wa kaunti ya Nakuru nĩ wa kũgucĩrĩria maitho, naguo ũtheru wa maĩ ma iria rĩrĩ ũkarehe ũgemu wa marĩa matũrigicĩirie thĩinĩ wa kaunti ĩno. Iria rĩrĩ nĩ rĩmwe rĩa marĩa magucagĩrĩria nyoni mũthemba wa flamingos, nyoni iria nĩcio citũmĩte kaunti ĩno gũkorwo ĩgĩcererwo nĩ agendi kuma nja na thĩinĩ wa bũrũri, makĩenda kwĩrorera ũgemu wacio. No ica ikuhĩ iria rĩrĩ nĩ rĩcenjetie rangi wa maĩ marĩo na makonekana matunĩhĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũratũma aingĩ kwĩyũria ciũria kĩrĩa kĩngĩkorwo gĩgĩthiĩ na mbere. Lakini wakati jua iko nyingi, kile ambacho kinafanyika ni ya kwamba kunakuwa na maji kupotea kwa hali ya anga, kitu ambacho tunaita evaporation. Wakati haya yanafanyika, mto nao unakuwa na kitu ambacho kinaitwa high salinity level. Na hii high salinity level kwa mto inafanya yale bacteria ama wale midudu ambao wako ndani ya mto wanapata kuzaana zaidi. Na katika hii hali yao ya kuzaana na kutaka kuadapt kwa hii environment, wanatoa hii rangi ambayo inakaa ya pink. Ũndũ wa mwanya nĩ atĩ iria rĩrĩ rĩrĩa rĩtunĩhĩtie maĩ nĩguo nyoni cia flamingo cikoragwo cihũrĩte gũkũ, kũringithanio na rĩrĩa maĩ maya marĩ matheru ta ihinda-inĩ rĩrĩ. Mnyama ambaye kama flamingo hana shida, kwa sababu wale wadudu ambao wanabadilisha hiyo rangi kwake ni food, kwake ni chakula, kwa hivyo hawana shida. Flamingos wanategemea chakula ambazo zinapatikana kwa chembe chembe kama vile algae na pia some blooms ambazo zinapatikana kwa maji. Kwa hivyo maji yakiongezeka, unategemea kwamba kutakuwa na pale ambapo wanaenda kulia chakula imeharibika, kwa hivyo inabidi wasonge mbali. Ndio kwa maana wengi wao wanahama wanaenda mpaka Lake Bogoria, na wengi wao pia wameenda mpaka Tanzania. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tusipoangalia itaweza kuwa na kitu ambacho tunaita ripple effect, ama ile tunaita madhara kwa kizazi ambacho kinakuja. Wakitaka kutegemea kuona hawa wanyama hapo mbeleni, hawataweza kuwapata. Itabidi waende katika museum ama katika vitabu ili kuwaona. Rangi wa nyoni ici cia flamingo ũronekana gũkorwo ũhanaine na maĩ maya rĩrĩa macenjetie rangi, na ingĩ makoretwo makĩyũria kana nyoni ici itũrĩkagio cirĩ ndunĩhĩrĩru kana nĩ gũcenjia cicenjagia. Wakizaliwa greater flamingo na lesser flamingo, rangi yao inakuwaga ni nyeupe wakizaliwa, lakini baada ya miaka michache wanabadilisha rangi na wanapata ile ya waridi ama ile ya pink. Na sababu ni sababu ya kile ambacho wanakula. Watu wawili wanakula chakula vitofauti, lakini lesser flamingos wanakula chakula ambayo inaitwa algae ama diatoms kwa wingi ama kwa kipimo cha juu kuliko greater flamingos. Na hawa algae ama diatoms wako na pigments ndani yao ambayo inawapatia rangi ya pink. Na hiyo rangi ya pink ambayo inawapatia, hii rangi ambayo wakiweza kuikula kama chakula au lesser flamingos, ile rangi wanabaki kuitunza ndani yao. Kwa hivyo hii rangi baadaye mwishowe inaenda inabadili rangi ya huyu mnyama ambaye alizaliwa kuwa mweupe, na ndio kwa maana baada ya miaka michache anabadilika anakuwa waridi, yani anakuwa pink. Rangi wa piniki iria-inĩ rĩrĩ rĩa Elementaita ũcũngĩrĩirio nĩ wongerereku wa ũrugarĩ, ũndũ ũrĩa ataramu moigĩte nĩ ũgwati kũrĩ andũ na makiri ma nyamũ iria cikaraga maĩ-inĩ. Maji haya unaona hapa kwa hili ziwa na ziwa zote duniani yananyonya hizi hewa za carbon. Na zikinyonya hizi carbon, kunakuwa na reaction ya carbon na water. Inatengeneza kitu inaitwa a carbonic acid, weak carbonic acid. Maji haya yote kwa haya maziwa yanabadilika yanakuwa acidic. Yakiwa acidic, wale viumbe ambao wanaishi kwa maji haya, wakuwe ni samaki, wakuwe ni crabs, crustaceans, ile shells ambazo wako nazo zinaanza kuyeyuka kwa sababu maji imekuwa acidic. Mogarũrũku ma rangi wa maĩ ti ũndũ mũgeni thĩinĩ wa maria matiganĩte thĩinĩ wa thĩ, na rĩrĩa mbura yoira maĩ maya mathiaga macenjetie na gũcokereria ũtheru wamo. Hii kitu imefanyika kwa mito kadhaa. Lake Solai, pia imefanyika kwa Lake Elementaita, mahali ambapo tupo, na pia imefanyika Lake Bogoria. Na hii ni kitu ambacho huwa inafanyika mwezi wa January, February and March. Limefanyika pia India, Lona Lake, limefanyika pia Australia, na pia limefanyika kwa North Pole. Kwa hivyo ni kitu ambacho kimekuwa kikifanyika. Ukihana ũguo, ataramu a marĩa matũrigicĩirie marĩ na mendekithia marĩa mangĩrũmĩrĩrwo no mateithĩrĩrie harĩ kũgitĩra mĩoyo ĩrĩa ĩngĩkorwo ũgwati-inĩ rĩrĩa mogarũrũku ta maya meyumĩria. Sipopunguza joto la dunia ambalo limesemekana ya kwamba tunataka lipungue kwa kipimo la ikue chini ya 1.5 degrees centigrade, inamaanisha sisi kama binadamu itabidi tutafute mahali pengine pa kuishi, na kwa sababu hakuna mahali pengine kunaweza kuwa na maisha,
kuwa supported kama hapa duniani, inamaanisha lazima tuweke mikakati. Kameme TV tafarira ya maria maturigiceirie ngikuhe uhoro gitau njeta gitau wa Wanjiku.